li si primetio da u svakom našem ozbiljnijem razgovoru postoji reč svet, a? U svetu, iz sveta, svetski. Ako već mora da se živi, onda treba živjeti najbolje moguće. Svetski. Da. Čim dođem do nekih para? Koje nešto vrte. Da, koje nešto vrte. Otići ću u svet po lovu i standard. Ja neću. Vidiš, mislim da je mnogo veći fazon praviti svoj svet ovde. Ovde sam se rodio. Nego otići u neki tuđi. I učiniti da jednog dana kada ti i ja budemo u staračkom domu, neka druga dva kulova Francuza negde u Parizu, recimo, na Gare de Lyon, pljuckaju dalje i kažu treba otići u Beograd. To je prava stvar. Možda. Možda si u pravu. Ko zna. Te 1960. godine umro je Albert Camus. Mario Del Monaco je pevao u Beogradskoj operi. Dolar je koštao 400 dinara. Otvoreni Sveti Stefan. Beba Lončar je glumila u filmu Ljubav i moda. Fellini je film Slatki život izazivao skandale u svetu. Otvoren Jugoeksport. U modi je bilo šišenje brijačem. Uhvaćeni Eichmann. A ja sam čvrsto rešio da oslabim i postanem sportista i čovek. Jedino što sam ja, zahvaljujući toj tada tužnoj, a danas već pomalo i smešnoj priči, shvatio da se unutar umetnosti, cveća i lepih uzdaha krije i neograničen prostor za laži i licemerje. S druge strane, opet, znao sam i to nisam nikad ni zaboravio, da ta ista umetnost pruža i mogućnosti za iskazivanje najdubljih, najiskrovitijih i najiskrenijih ljudskih osjećanja. Pošto mi se ipak činilo da sam suviše mlad i suviše slep da bih razlikovao istinito od lažnog, ja sam umetnost zamenio za život. I danas, eto vidite, živim kao običan čovek. Poneki put kad mi to poslovi dozvole, odem do pozorišta ili pogledam neki film, ili prošetam galerijom kao danas. Mada ipak najčešće gledam televiziju. Te 1961. godine Ivo Andrić je dobio Nobelovu nagradu. Ubijen je Patrice Lumumba. Gagarin je poleteo u kosmos. Održana je prva konferencija nesvrstanih u Beogradu. Prosečna plata se povećala na 50.000 starih dinara, a ja sam živeo u snovima, pisao i recitovao pesme, čvrsto uveren da za mene ne postoje granice između života i umetnosti. Ipak, uvijek sam se radovao putovanju, ali i povratku. Putujući, odlazeći i vraćajući se, imao sam utisak da živim brže i da brže postajem čovek. Te 1962. godine Dušan Vukotić je dobio Oskara. Otvoren je aerodrom Surčin. Twist je osvajao svet.
Marilyn Monroe se ubila. Počela je prodaja jogi madraca. Alain Delon je u Beogradu snimao Marka Pola. A ja sam bio zreo za neki veliki i značajan korak u mom zaparloženom životu. Kada su ove diskoteke ušle u modu, običavao sam po neki put da dođem ovde, sedem u neki ugao ili stanem ovako za šank, slušam ovu glasnu muziku i uživam gledajući druge kako igraju na neki pomalo meni čudan način. Tada bi mi misli nekud krenule, ja bi se prepustio svojoj sentimentalnosti kao ovde sada pred vama, sećajući se zvezdanih noći, Milete Lojpura i svega ostalog. Te 1963. godine JAT je dobio prve karavele. Snimali su se dugi brodovi. Dogodio se zemljotres u Skoplju. Zoološki vrt u Beogradu je dobio prinovu. Završavao se novi stadion Crvene zvezde. Umrla je Edith Piaf. Prvi put je Dragan Džajić zaigrao za prvi tim. Valentina Terješkova je poletela u kosmos. Umro je Jean Cocteau. Donešen je novi ustav. Ubijen je John Kennedy. A ja sam bio čvrsto rešen da budem fini i društven u želji da postanem čovek. Počeli smo svi mi da živimo kao odrasli ljudi. Ali smo baš tada, ne znam i sam zašto, potajno počeli da žalimo što više nismo deca. Što je zabranjeno, hoće postalo prirodni deo naših života. Što više nema one slatke male tajne. Ili bar nema kao što je bilo ranije. Bilo je to 1964. godine kad su Anthony Quinn i Kirk Douglas bili u Beogradu, koji je pretio da postane filmska metropola. Bili su i Artur Rubinstein, Hitchcock i Jacqueline Kennedy. Branko Pešić je postao predsjednik Skupštine grada Beograda. Održan je 8. kongres Saveza komunista Jugoslavije. Počela je izgradnja hidrocentrale na Đerdapu. Beatlesi su postali sve popularniji,
duga kosa je ulazila u modu, a ja sam studirao arhitekturu i postao muškarac. Ipak kad god bi se pomenulo oblačenje, i to naročito moje, ja sam se pitao da li sam pronašao sebe i svoju ličnost. Da li sam odgovarajući kostimiran za predstavu koja se zove život. Bilo je to 1965. godine kad je umro Churchill, kad je u Jugoeksportu košulja koštala 3750 tadašnjih starih dinara, a Borsalino šešir 11.000. Kad je Leonov prošetao svemirom, kad je počela privredna reforma, i kad sam ja počeo da studiram ekonomiju. Kasnije sam odlazio na letovanja u sasvim nepoznata mesta i nikad više nisam priznao čak ni da me glava boli. Međutim, drugovi su me i dalje vrlo dugo zvali bumbar, nervozno srce, a ja sam ćutao i trpeo šta sam mogao da radim. Jer sam znao da je to cena koju moram da platim zbog svoje hipohondrije i snobovskog pokušaja da budem neko drugi nego što jesam. Bila je to godina u kojoj su umrli Walt Disney, Buster Keaton i moja baka Elvira. Brigitte Bardot se udala za Ginter Saksa, a sve više radnika je odlazilo na rad u Nemačku. Prokopane su Terazije. Vera Nikolić je postala prvak Evrope u trčanju na 800 metara. Nikica Marinović je bila prva pratilja Miss sveta u Londonu. A ja sam jedva čekao da završim fakultet, kupim auto, zaposlim se, nađem stan i da se oženim. Ja sam i dalje nastojao tvrdoglavo da nadoknadim zakašnjenje u trci koja izgleda počela još odavno. Možda još onda kad sam i bicikl i motor dobio prekasno. Ne sekiraj se zbog korpe i to je za ljude. Znam, sad sam postao čovek. Slušaj, ti uđem ja sa lovom, pa je piće samo moj. Zavisi. Znači, okej. Onda je vreme prolazilo, Svetlana je odložila svadbu sa Mikijem, a naša priča nastavljala se na čudan i neobičan način. Bumbar! Požuri! Čekamo te 3 sata! Moj prvi auto, Damljenov Zelenko, kako smo ga zvali, ostavili smo jednog dana na polju kraj Kovačice da miruje i da nas podsjeća na mlade dane kad nam je auto značio sve. Inače, te 1967. godine na Beogradskom sajmu automobila 16 ljudi je kupilo Ford Mustang. Umrla je Vivien Leigh. Debejki operisao u Beogradu. Uhapšen je Teodorakis. Osnovan Bitev. Umro je Ilja Ehrenburg. Rešeno je da se gradi Mostarska petlja. Skupljači perja su sa uspehom prikazani u Kanu. Ubijen je Che Guevara.
Clay je pobedio Patersona, a ja sam naivno verovao da će automobilom konačno i brzo ući u svet odraslih. Sa Svetlanom sam se i dalje često viđao i priča sa njom još nije bila gotova. A Uške, Goca i ja smo se takođe i dalje viđali, međutim to je bilo više zvanično i tako kao po navici. Čini mi se da sam tada bio jako tužan. I to više zbog toga što sam zbog svoje gluposti, svoje neiskvarenosti i krivice izgubio svog najboljeg prijatelja, nego što sam izgubio svoju prvu pravu školsku ljubav. Ja čini mi se, ne znam, možda grešim. Inače, te 1968. godine Dragoljub Aleksić je imao svoj oprošteni let nad Beogradom. Gradski prevoz je poskupio na 60 i 80 para. Oružane snage Varšavskog pakta su ušle u Čehoslovačku. U Beogradu je bilo više automobila nego telefona. Liu Shaoqi je smenjen sa svih državnih i partijskih funkcija u Narodnoj Republici Kini. Richard Nixon je postao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Jugoslavija je posle dugog vremena pobedila Sovjetski savez u košarci. Apollo 8 je 10 puta obleteo mesec, a ja sam shvatio da će moj život vrlo malo zavisiti od mojih želja. Kasnije, tokom sljedećih godina dobili smo stan u bloku 45 na Novom Beogradu. Napredovao sam u službi, dobili 2 dece i ja sam postao član Saveza komunista Jugoslavije. Šta si se zamislio? Ništa. Onako. Te 1969. godine hongkoški grip je napao Jugoslaviju. Gledala se serija o Kiki Bibić. Umrla je Judy Garland. Aznavour i Menjuhin su gostovali u Beogradu. Održan je 9. kongres Saveza komunista Jugoslavije. Otvoren je zatvoreni bazen na Tašmajdanu. Spalio se Jan Palah. Afera Marković je potresala Pariz. Lana Turner se udala 7. put. Čovek se iskrcao na mesec, a ja sam se oženio i kažu, konačno postao čovek.